Ratni zločin. Svjedoci. Žrtve. Optuženi. Pravda. Istina. Dobrodošli u majsko izdanje emisije TV Justice, magazin koji realizuje Balkanska istraživačka mreža u Bosni i Hercegovini. Suđenje za ratne zločine, reforma pravosuđa, priče žrtava, počinilaca kao i svjedoka zločina samo su neki od sadržaja koje gledate u našim emisijama, a koje možete pratiti na internet stranici justicereport.com. U narednih 25 minuta pogledajte od pravila do izuzetka kako je sud Bosne i Hercegovine ukinuo izdavanje cjelokupnih snimaka sa suđenja za ratne zločine. Kao urednik ja sam zbunjen i nesiguran u takvim slučajevima jer nisu mi jasna pravila. 4 bivših pripadnika hrvatskih obrambenih snaga osuđeno na ukupno 24 godine zatvora zbog zločina počinjenog u Čapljini i Mostaru. Vijeće je cijelno da su optuženi u počinjenju svih inkriminacija za koje su oglašeni krivim, postupali sa direktnim umišljajem, ne pokazujući u to vrijeme niti najmanji vid empatije sa zatvorenim civilima. Sud Bosne i Hercegovine osudio Ibru Macića na 10 godina zatvora za zločine počinjene na području Konjica. Kao pripadnik vojne policije armije BiH, zajedno sa više zasad nepoznatih pripadnika armije BiH, učestvovali u nečovječnom postupanju te prisiljavali upotrebom sile na seksualni odnos zaštićene svjedoke A1S, A2 i Đalto Ivana. Zbog ratnog zločina počinjenog u Bosanskom Brodu, prvostepenom presudom Indira Kamerić osuđena na 3 godine zatvora. Učestvovalo u psihičkom i fizičkom zlostavljanju zatvorenice Nukić Azbe i zatvorenika IK3. Prisutni pripadnici HVO su počeli da je tuku palicama, kundacima, nogama po svim dijelovima tijela. U nastavku suđenja za zločin počinjen na području Rogatice, svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričala kako je ranjena u napadnutoj koloni u Kukavicama. Pucalo se rafalno. 1000 metaka. Starija ćerka prštila je krv i staklo. Čovjek, mislim da je on i poginuo tad, je pao preko moje mlađe ćerke. Ja sam pogledala, ona me gledala sva krvava i rekla, mama, ovaj se deda u piški. Javnost danas ne može vidjeti svjedočenja iz proteklog rata sa suđenja u sudu Bosne i Hercegovine. Razlog su zabrane ove institucije koje stručnjaci smatraju pravno neutemeljenim. Suđenje za zločin počinjen nad Hrvatima u selu Trusina kod Konjica pred sudom Bosne i Hercegovine traje već 5 godina. Međutim, ono što se dešava u sudnici, ko je komandovao, ko je izvršio zločin, javnost ne može vidjeti zbog nemogućnosti dobijanja kompletnih video snimaka. U zločinu u Trusini 16. aprila 1993. godine su ubijena 22 civila i zarobljena vojnika Hrvatskog vijeća obrane. Među ubijenima su sin i suprug Mare Krešo. Odjednom su ti došli na vrata. 4, 5, moj smiko se uzodao po kući gore dole nije. Bili smo u obe po sobi. Sakrili se mi, djeca su bila mi 3 unučadi od tog sina. Mali su bili, 2 godine bilo najmanje. I sakrila se jedna za regal i za regalom je ranila u ruku. Ovako je prst odnijela, to je mi unuk. Jedna sakrila bila postavu. Ta je susjeda sjedila na kauču sa svojim malim. I njega je ranilo, ali njemu je ovako prošlo. Meni je ovako ovdje, evo metak sklizno. A meni je mašin kroz vrata kako sam ja I Cviko je moj iz ove kujne naše išao i ovdje su ga baš ubili, evo. I on je tu ležao, ovo je bilo sve u krvi. I onda su nas istirali iz naše sobe, sve preko njega i vani. Tamo na putu leži čovjek, 2 čovjeka mrtva. Ivica Krešo i Veljko Krešo. Na sve ceste mrtvi ljudi. Tamo opet čovjek i žena, tamo 3 ljudi, Tunjo, Karamatiša. Ono što u sekundima čini sve po... On nije bio sat vremena. Prva hapšenja za zločine u Trusini kreću 2009. godine, od kada počinje interes javnosti za postupak. Pred sudom Bosne i Hercegovine za zločin u Trusini sudi se 5 bivših pripadnika armije Bosne i Hercegovine. Zajedno s njima bio je optužen i Zulfikar Ali Špago. Međutim, zbog bolesti, njegov postupak je razdvojen.
Nastavljamo zasjedanje u krivičnom predmetu protiv optuženih. Riječ je o jednom od najdužih suđenja. Uskoro se očekuje presuda. Gdje ste vi ranjeni? Ja sam ranjena u ruku. Možete li pokazati, gospođa Anđela? Da. Evo vidite. Dobro, hvala. Samo moment. Aj, vidjeli smo na snimku, će se vidjeti, ali i opišite koja je ruka, u kom predjelu ruke. Lijeva ruka, kod laktici je tu metak udario, ovamo je to sve Do prije 3 godine javnost je mogla čuti ovakva svjedočenja. Sada to nije moguće. Sud Bosne i Hercegovine izdaje samo 10-minutne snimke sa početka suđenja, što je regulisano internim pravilnikom. 10-minutni snimci ne predstavljaju pravu sliku onoga što se dešava u sudnici. Zbog čega, evo, danas ste spomenuli ime, onda kad ste saslušavani, kako kaže branila. Analizu suđenja za zločin u Trusini Balkanska istraživačka mreža nije mogla uraditi zbog nedobijanja kompletnih snimaka. Sud Bosne i Hercegovine odbio je razgovarati pred kamerama na ovu temu. Neka od obrazloženja smo dobili putem maila. Sud ističe da se radi o predmetu koji nije pravosnažno okončan, te javno prikazivanje cjelokupnih iskaza svjedoka i pravljenje tematskih emisija u ovim okolnostima ima veliki potencijal da ugrozi sudski postupak. Sigurno je da ne može prenošenje čitavih iskaza, cijelih suđenja, ne može ugroziti sudski postupak. Krivični postupak se može ugroziti samo nezakonitim postupanjem tužioca, branioca, suda. Dok Sud Bosne i Hercegovine daje obrazloženja, televizijski i radio novinari prinuđeni su da improvizuju prilikom sudskog izvještavanja. Dugogodišnji izvještar sa suđenja i urednik jedne privatne televizijske kuće smatra da praksom zabrane davanja cjelokupnih snimaka Sud Bosne i Hercegovine formira negativnu sliku o suđenjima. I ako želimo da izvještavamo na televiziji, onda su nam potrebne slike. I te slike su nam potrebne kroz videozapis interakcije ljudi u sudnici. To najbolje pokazuje šta se stvarno dešava. Svako onemogućavanje punog pristupa informacijama koje su javno dostupne jeste cenzurisanje. Do prije nekoliko godina mediji su mogli dobiti kompletne snimke sa svih svjedočenja ukoliko se na suđenju ne otkriju zaštićeni podaci. Sud Bosne i Hercegovine bio je primjer otvorenosti drugim sudovima u zemlji i regiji. Jako je bitno da suđenja koja se provode i ovdje, a i u drugim sudovima, budu prezentirana na jedan objektivan način, a to samo mogu mediji. Njihova uloga je ključna da bismo prenijeli poruke da su krivice individualne, da nema odgovornosti naroda. U ovoj godini BIRN Bosne i Hercegovine nije dobio ni jedan kompletan snimak svjedočenja sa suđenja za ratne zločine, izuzev presuda. Sa druge strane, izdavanje snimaka na sudu BiH ne primjenjuje se uvijek isto. Ponekad se mogu dobiti ročišta sa pritvora organiziranog kriminala, kao i terorizma. Takav slučaj desio se nedavno sa sutkinjom Azrom Miletić i ostalima osumnjičenima za primanje i davanje mita. Pojašnjenja radi, dok traje istraga, svi podaci bi trebali biti tajni sve dok se ne potvrdi optužnica. Odlučujući o velikom broju medijskih zahtjeva, Sud Bosne i Hercegovine je dozvolio izdavanje cjelokupnog ročišta, jer je takva mogućnost bila predviđena pravilnikom suda, a imajući u vidu veliki javni interes koji je vladao za ovaj predmet. Broj medijskih zahtjeva može predstavljati jednostavno medijsku znatiželju o nekom pitanju, a to nije javni interes. Na upit koliko je medijskih zahtjeva potrebno za izdavanje kompletnih snimaka sa suđenja, Sud Bosne i Hercegovine je odgovorio. Sam broj medijskih zahtjeva nije kriterij na osnovu kojeg sud odlučuje da li će izdati kompletan snimak ročišta, jer se u obzir uzmaju druge okolnosti koje se odnose na svaki pojedinačni predmet. Kao urednik ja sam zbunjen i nesiguran u takvim slučajevima jer nisu mi jasna pravila. Nije jasno kad i kako ko odlučuje da daje snimke ročišta za određivanje pritvora, jer u principu nama u sudu BiH redovno kažu da prije podizanja i potvrđivanja optužnice ne možemo dobiti ništa. Novinarima u Bosni i Hercegovini nije bilo problem pratiti rad Haškog tribunala, koji je udaljen 2000 km. Apsolutno je bolje to u Haškom sudu nego što je ovdje. Ovdje bi trebalo da se sve otvori. To je potpuno naopako. Mora se znati
mora biti, taman da se neko oslobodi, ljudi znaju zašto je oslobođen i ljudi moraju da znaju zbog čega je osuđen. U jednom od obrazloženja Suda Bosne i Hercegovine zašto se ne izdaju kompletni video snimci, navedeno je da se svjedoci mogu pripremiti kada na televiziji čuju iskaze drugih svjedoka. S druge strane, iskazi svjedoka se svakodnevno mogu pročitati u medijima. Priprema svjedoka se radi profesionalno od strane tužioca ili branioca. Nigdje u svijetu takva konstatacija se nije čula da se svjedoci pripremaju na osnovu izvještaja. Zbog neizdavanja kompletnih video snimaka postavlja se pitanje da li su ratni zločini od javnog interesa. To su procesi koji jednostavno su uvijek u žiži interesovanja i u konačnici za svaki demokratski i normalan razvoj države koja je imala prošlost kako je imala Bosna i Hercegovina. Ipak, ukoliko se utvrdi povećan interes javnosti i ne ugrozi sudski postupak, predsjednica Suda Bosne i Hercegovine jedina može odobriti izdavanje kompletnog snimka. Ovo je utvrđeno u aprilu ove godine u pravilniku za izdavanje informacija. Ja kao sudski izvještač mogu da prisustvujem izvođenju dokaza, mogu da prisustvujem iskazima svjedoka u bilo kojem javnom, otvorenom procesu i ne treba da dokazujem nikakvo opravdan interes javnosti za prisustvo nečemu što je zakon proglašeno javnim suđenjem. Treba uzmati standard da je praktično sve treba da bude dostupno javnosti do onoga trenutka dok sudija pojedinac, odnosno u našem konkretnom slučaju predsjednik Suda Bosne i Hercegovine ne zabrani. A ne ovako suprotno kako je to postavljeno prema pravilniku, odnosno pravilniku izmenama i dopunama pravilnika Suda Bosne i Hercegovine koji kaže da je sve zabranjeno dok predsjednica suda u stvari to ne odobri. Mislim da samo treba obrnuti taj standard i da je to upravo ono, kako smo i malo prije govorili, da je to upravo zadatak Visokog sudskog tužilačkog vijeća, da ne dajemo toliku težinu jednog problema na pojedince, bez obzira da li se radi o visoko kredibilnim sudijama, visoko kredibilnim predsjednicima suda itd. Jako je važno za žrtve, da žrtve vide da su ta suđenja učinjena, da su suđenja tretirala ono što jeste njihov problem na pravi način, da su prezentovani pravi dokazi, da se tome nije prišlo površno. S druge strane, okrivljeni i njihove porodice imaju pravo da vide šta se dešavalo, da se shvati da se radilo o pravičnom suđenju. Ono što se dešavalo na suđenju za zločin u Trusini javnost nije imala priliku vidjeti. 22 godine nakon zločina niko od Hrvata se nije vratio u selo. Četvoro bivših pripadnika hrvatskih obrambenih snaga osuđeno je na ukupno 24 godine zatvora zbog zločina počinjenog u Čapljini i Mostaru. Prvostepenom presudom Ivan Zelenika je osuđen na 6, Ivan Medić na 7, Marina Grubišić-Fejzić na 5 i Edi Buljubašić na 6 godina zatvora. Proglašeni su krivima da su učestvovali u napadu na civile srpske nacionalnosti koji su bili zatočeni u vojnoj ambulanti u Mostaru i logoru Dretelj kod Čapljine, gdje su premlaćivani, seksualno zlostavljani, mučeni i odvođeni na prinudne radove. Vijeće je cijelno da su optuženi u počinjenju svih inkriminacija za koje su oglašeni krivim, postupali sa direktnim umišljajem, ne pokazujući u to vrijeme niti najmanji vid empatije sa zatvorenim civilima prema kojima su poduzete radnje izvršenja. Također, vijeće je imalo u vidu da su optuženi koristili i demonstrirali na nehuman, nečovječan i ponižavajući način svoj status nadmoći nad zatvorenim civilima, što su zasnivali na činjenici da su uniformisani i naoružani, dok su civili bili u zavisnom položaju. Prvostepenom presudom Srećko Herceg je oslobođen odgovornosti da je kao zamjenik zapovjednika logora Dretelj učestvovao u ovom sistemu zlostavljanja. Vijeće primjećuje da su svjedoci o položaju optuženog i njegovom navodnom učešću u inkriminacijama za koje se teretio posjedovali uglavnom posredna i neprovjerena saznanja, te je tako većina svjedoka samo čula da je upravnik zatvora osoba po imenu Srećko, za kojeg tek po izlasku iz logora saznaju da se prezivao Herceg. Hadžiomerović je napomenula da su tokom suđenja otkrivene informacije o identitetu drugih počinilaca zločina u Dretelju, ali da je vijeću nejasno zašto oni nisu obuhvaćeni optužnicom.
Vijeće tako primjećuje da je u ovom predmetu kao svjedok bio pozvan Vinko Martinović zvani Štela, kojeg upravo tužilaštvo u svojoj optužnici naziva učesnikom udruženog zločinačkog poduhvata. Bez namjere da sud sugerira tužilaštvu kako da vodi predmete, smatra korisnim zbog javnosti i oštećenih naglasiti ovu činjenicu, odnosno naglasiti da je značajan broj zločina počinjenih u Dretelju ostao neprocesuiran, iako su svjedoci i tokom ovog predmeta veoma detaljno iznosili kako događaje koje su preživjeli, tako i počinioce opisanih zlodjela koji do danas nisu procesuirani. Na ovu presudu moguće se žaliti Apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Ibru Macića na 10 godina zatvora za zločine počinjene na području Konjica. Macić je kriv jer je zajedno sa drugim pripadnicima armije Bosne i Hercegovine došao u selo Blace i pucao u pravcu 4 starice, čija tijela do danas nisu pronađena. Prema presudi, Macić je kao pripadnik vojne policije armije BiH, kao čuvar logora u Musali, učestvovao u maltretiranju, fizičkom, psihičkom te seksualnom zlostavljanju zatvorenika srpske i hrvatske nacionalnosti. U prvoj polovini mjeseca augusta 1923. godine u kasnim noćnim satima u prostorijama osnovne škole Musala u Konjicu, zajedno sa više zasad nepoznatih pripadnika armije BiH, učestvovao u nečovječnom postupanju te prisiljavali upotrebom sile na seksualni odnos zaštićene svjedoke A1S, A2 i Đalto Ivana, tako što su im naredili da se skinu goli, a zatim ih otpočeli tući rukama i nogama po cijelom tijelu, te ih natjerali da kleknu na koljena i jedan drugom stavljaju polni organ u usta, što su oni učinili, nakon čega su iz vatre, koja je bila naložena na sredini prostorije, izvadili zapaljenu drvenu letvu i njome oštećene pržili po genitalijama, zbog čega su oštećeni vrištali od bolova i gubili svijest. Vijeće je Macića osudilo po zakonu bivše Jugoslavije, koji je važio u vrijeme počinjenja krivičnog djela, smatrajući ga blažim za počinioca, a imajući u vidu da je vještak neuropsihijatar naveo da je Macić u inkriminisanom periodu bio osoba umanjenih sposobnosti i sa niskim koeficijentom inteligencije. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Apelacionom odjeljenju suda Bosne i Hercegovine. Zbog ratnog zločina počinjenog u Bosanskom Brodu prvostepenom presudom Indira Kamerić je osuđena na 3 godine zatvora. Kamerić je kao pripadnica 101. Bosansko-brodske brigade Hrvatskog vijeća obrane proglašena krivim da je učestvovala u psihičkom i fizičkom zlostavljanju Hazbe Nurkić i zaštićenog svjedoka IK3, kao i u fizičkom zlostavljanju Jove Dujića u prostorijama stadiona Polet u Bosanskom Brodu. Prema presudi, Kamerić je djela počinila kao saizvršilac zajedno sa drugim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Noću 29. juna 1992. godine u jednoj od prostorija na stadionu Polet u Bosanskom Brodu skupa sa još jednom neidentifikovanom ženskom osobom i drugim pripadnicima HVO-a učestvovalo u psihičkom i fizičkom zlostavljanju zatvorenice Nukić Hazbe i zatvorenika IK3 na način što je ispitivala zatvorenicu Nukić Hazbu, optužujući je da je srpski špijun i da pomaže srpskoj vojsci, tražeći od nje da to prizna. A kada to oštećena nije učinila, prisutni pripadnici HVO su počeli da je tuku palicama, kundacima, nogama po svim dijelovima tijela, nakon čega je optužena naredila da u tu prostoriju dovedu zatvorenika IK3, pa kada su istog doveli, prisutni pripadnici HVO-a su ga natjerali da sjedne na stolicu, a oštećenu Nukić Hazbu da mu sjedne u krilo, a potom su mu naredili da Nukić Hazbi snažno stište grudi polni organ, da je udara po leđima te da joj pocijepa donji veš i stavi ga u svoj džep, što je ovaj morao i učiniti. Predsjedavajući sudskog vijeća je naglasio da je vijeće poklonilo vjeru svjedocima tužilaštva koji su govorili o učestvovanju Kameriću u fizičkom zlostavljanju Jove Dujića, kojeg je udarala metalnom šipkom. Dujić je nakon udaranja odveden iz stadiona Poleta, njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1993. godine. Prema presudi, Kamerić je oslobođena da je fizički i psihički zlostavljala Marka Mitrića u prostorijama policije u Bosanskom Brodu, te da je pomagala silovanju zatočenica u stadionu Polet. Mada su oštećene IK1, Nukić Hazba i svjedok IK5 svjedočile saglasno na okolnost da su izvođene na prinudne radove u kojim prilikama su ih vojnici silovali.
Vijeće na osnovu njihovih iskaza nije moglo pouzdano zaključiti o tome da li su se ove radnje dešavale samo dok su bile zatvorene na stadionu Polet ili se to dešavalo i za vrijeme njihovog zatočenja na drugim lokacijama, niti se moglo pouzdano zaključiti o radnjama optužene kojim je navodno doprinosila njihovom zlostavljanju. Indira Kamerić je osuđena po kaznenom zakonu bivše Jugoslavije. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Rogatice, svjedokinja tužilaštva Bosne i Hercegovine je ispričala kako je ranjena u napadnutoj koloni u Kukavicama. Svjedokinja Ružica Lazović je kazala da je sa 2 kćerkama bila u autobusu 27. augusta 1992. godine koji je napadnut u mjestu Kukavice. Ja mislim da sam sjedla 3. sjedište iza vozača, razmišljala sam gdje da stavim, kako da sjedem. Prvo sam stavila kćerku mlađu i stariju sa lijeve strane do prozora. U jednom trenutku kad je već krenuo autobus, stariju kćerku stavljam između sjedišta. Možete li nam opisati šta ste vi vidjeli u tom trenutku kada je počela pucnjava, kako kažete? U tom trenutku, kad je počelo pucanje, ja vama to ne mogu objasniti. To je kao grad, kao kiša, grmljavina. Pucalo se rafalno. Pucalo se, ne znam kako da vam objasnim, znači 1000 metaka. Znala sam da sam mlađu kćerku uzela i izgurala ispod sjedišta. Bila je sitna i stavljala sam ranca na nju. Starija kćerka prštila je krv i staklo. Čovjek, vjerovatno da je, mislim da je on i poginuo tad, je pao preko moje mlađe kćerke. Ja sam pogledala, ona me gledala sva krvava i rekla, mama, ovaj se deda u piški. Svjedokinja Lazović je kazala da je tokom napada na kolonu ranjena u ruku i da je kraj puta vidjela vojnike u crnim uniformama. U glavi mi je, sam vidjela vojnike, pucaju i u tom trenutku meni se presjeca film, znači misli su mi samo, znači ginemo da zaštitim svoju djecu. Da li ste vi u tom trenutku, tada u to vrijeme ranjeni? Da, ranjena sam, sad vam kažem, kad sam stavila glavu da zaštitim glavu starije kćerke koja je bila krvava od tog dede, ja sam ranjena u desnu ruku. U redu. I doktori su mi rekli u žicu, kad su me operisali, da je sreća što sam ja ranjena u desnu ruku, da je to bilo u glavi mog djeta, da bi najvjerojatnije podlegla. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Muhameda Šišića, Emira Drakovca, Aziza Šušu i Tarika Šišića za učešće u napadu na srpske civile koji su se 27. augusta 1992. godine s područja Goražda kretali prema Rogatici, kada je ubijena najmanje 21 osoba srpske nacionalnosti. Muhamed Šišić je, kako se navodi u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine, bio komandir diverzantskog voda takozvane Kukavičke čete armije Bosne i Hercegovine, dok su ostali optuženi bili pripadnici ove jedinice. Drakovcu je na teret stavljeno i da je krajem 1992. godine na području Foče počinio ubistva, mučenja i sakaćenja jednog civila i ratnog zarobljenika. Suđenje se nastavlja 12. maja, kada će biti saslušan novi svjedok državnog tužilaštva. Bilo je to sve u majskom izdanju emisije TV Justice. Podsjećamo da našu emisiju možete pratiti na internet stranici justicereport.com na kojoj možete čitati dnevne izvještaje koji se tiču procesuiranja predmeta ratnih zločina pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Gledajte nas i sljedeći mjesec. Lijep pozdrav!